Goa reported highest number of positive cases on a single day. 348 new positive cases were reported in Goa on 5th August 2020. According to health bulletin issued by Directorate of Health Services on August 5th, 2020, 173 people recovered. Total confirmed cases in the states are 7,423. Total active cases in the state stands at 2,072. Total recovered cases stands at 5,287. Total 64 deaths are reported till August 5th, 2020. 71 years female from Khandola Marcel admitted at ESI COVID Hospital Marga with comorbid conditions expired on 5th August 2020. 63 years male from Farmagudi Ponda admitted at ESI COVID Hospital Marga with comorbid conditions expired on 4th August 2020. 65 years male from Kudnam Bicholim, 79 years female from Todda Porvorim both admitted at GMC Bambolim with comorbid conditions expired on 4th August 2020. Out of 2,561 samples tested, 1,463 are negative, 348 are positive, 750 reports awaited. At present, patient in isolation wards are 72. At present, people quarantined in various residences, hotels are 50. As per media bulletin issued by Directorate of Health Services on 5th August 2020. Breakup of total 2,072 active positive cases are as follows. North Goa Community Health Center, CSC Bicholim 12, CSC Sakre 63, CSC Pernam 36, CSC Valpai 67, Urban Health Center, USC Mapsa 68, USC Panji 85, Primary Health Center, PSC Aldona 19, PSC Bedki 17, PSC Kandolem 55, PSC Kansarvandem 6, PSC Korwai 42, PSC Kollem 43, PSC Chimbal 90, PSC Shiolim 16, PSC Porvorim 53, PSC Mayam 8, Travelers by Road Flight Train 13. South Goa Community Health Center, CSC Kurchorim 31, CSC Kankona 14, Urban Health Center, USC Margaon 136, USC Vasco 398. Primary Health Center, PSC Bali 53, PSC Kansaolim 37, PSC Chimchenem 1, PSC Kortalim 292, PSC Kurtorim 52, PSC Lutolim 34, PSC Marsayam 28, PSC Kwepam 37, PSC Sangam 19, PSC Shiroda 41, PSC Darbandara 35, PSC Ponda 125, PSC Navelim 46. A spike in positive cases was seen in Porvorim constituency. Porvorim MLA Rohan Khaute shares a message to the people of Porvorim. कोरोनाचो इश्यू दिसान दीस वाढत आसा. आमच्यो केसी गोंया जे ग्रीन झोन आशिल्लो तो रेड झोन जाला आणि आमची परिस्थिती सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. कित्या खातीर जाला ते आमकां खबर आसा आणि ताच्या खातीर योग्य दिशेन आमकां समज पळयतले जाल्यार पर्वरी सुद्दां वी हॅव ट्रायड आवर लेवल बेस्ट टू सी दॅट केसीस रिमेन अंडर कंट्रोल. आज माझ्या सगळ्या पर्वरकाच्या भावा आणि भयणीक आमदाराच्या नात्यान एक विनंती करपाक सोदता की केसीस अश्यो वाडटा आमी सरकाराचेर डिपेंड रावच्या पेक्षा आत्मनिर्भर रावप हे म्हाका दिसता खूप गरजेची गरज आसा. त्या खातीर आमी सेफ डिस्टन्स, सोशली डिस्टन्स दवरप, आमी मास्क घालप, सॅनिटायज करप ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां जरी आमी उलयले अजून पाळना पूर्ण तरेन ते पाळपाची गरज आसा. As we have touched in 3 panchayats, the cases roughly have touched about 53 cases. आज आम्ही 5 ऑगस्टाक आसात आणि 5 ऑगस्टाक 53 cases समज touch झाले जाल्यार we have requested the deputy collector to have a survey and immediately seal certain areas where predominantly the rise can be there. ज्या एरियांचे हे आसा की फाल्यां वाडूंक शकता, कोरोना वाडूंक शकता त्या एरियांनी जो थ्रेट आसा थंय वच पळोवन घेयात आणि त्यो तुमी त्या एरियेन डिसिजन घेयात वेदर टू सील ऑर नॉट. आज फाल्यां भितर दे विल डिसाइड which areas need to be sealed. Certain areas in Penally Franca where the spike is the highest, where we have touched almost about 35 cases, is something serious which needs to be reviewed. Salvador di Mund अजून पर्यंत तितल्यो केसी ना पूण लोकांनी तातूंत शितून रावपाची गरज आसा. तशीच सुकूर देर आर केसीस इन सर्टन एरियाज
like 20 point or Kaskarwado, which need to be looked at and we need to attend to it. ज्यो गरजेची आसा लोकांक कितें करपाक जाय, शिफ्ट करपाक जाय, हॉस्पिटलांत पळोवपाक जाय, बेड्स पळोवपाक जाय, that struggle continues with the government to ensure that it is done. And we have been getting active help from the health minister and the health department also. There is no doubt about it. पण जी कोरोना केस येता खंयच्यान येता ती आमकां आजपर्यंत कळून येना. We don't know which is the point from where this transmission has started. And government is still bent on saying भिवपाची गरज ना आणि कम्युनिटी ट्रान्समिशन न्ही म्हणून. ताच्या खातीर आज परत तुमच्याकडे विनंती करता की फुडले 8-10 दीस कॉन्टॅक्ट टेस्टिंग वाडटले. तुम्ही कोण कॉन्टॅक्टाच्या नजरेन आयल्या जाल्यार तुम्ही स्वता वचून टेस्ट करून घेवचो. असिम्प्टोमॅटिक, सिम्प्टोमॅटिक, आयसोलेशन, सेल्फ आयसोलेशन, होम आयसोलेशन ऑप्शन जरी दिले जाल्यार स्वता काळजी घेता असताना, आपल्या स्वता फॅमिलीची काळजी घेता असताना फ्रेंड्स आणि नेबरांची काळजी घेवची आणि एक अत्यंत योग्य प्रॉपर डिसिजन घेवचे ही एक मागणी करता. आणि हे 7 दीस जे आम्ही सिलिंग प्रोसेस आसतलो नाल्यार बाकीचे प्रिकॉशनरी मेजर्स घेतले, तातूंत पंचायत इन्वॉल्ड आसतली, पुलीस इन्वॉल्ड आसतले, डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस इन्वॉल्ड आसतले, हेल्थ डिपार्टमेंट इन्वॉल्ड आसतले, आम्ही इन्वॉल्ड आसतले टू एन्श्युअर द सेफ्टी ऑफ आवर पीपल. एकूच तुमच्याकडे मागता इज तुमचे कॉपरेशन. लेट अस नॉट फाईट फॉर व्हॉट इज बीइंग सील्ड अँड व्हॉट इज बीइंग क्लोज. लेट अस फाईट द वॉर ऑफ कोविड. आणि ताच्या खातीर सगळ्यांनी बरोबर रावपाची गरज आसा. आणि या बरोबर रावपाक तुम्ही सगळे बरोबर रावतले to win this war as far as COVID is concerned. It is a serious issue that we shouldn't allow further spike in cases as far as Porvorim constituency is concerned. आणि हे करता असताना तुमच्या सगळ्यांचं सहकार्य मेळटले अशी आशा बाळगिता. आणि येता ते दीस तुम्ही तितलेच बरोबर राहून आपले प्रिकॉशन्स घेऊन, सोशल डिस्टन्स घेऊन, मास्क आपूण घालून, तसेच कोण घालना तांचे योग्य तांकां एडवायस दिवप हे काम करून आमकां सहाय्य करतले अशी आशा बाळगिता. Subscribe to Goa First News and Entertainment channel and click on the bell icon and never miss any update.